Evo ispred nas je jedna domaća sorta izuzetno ljutih paprika, takozvana crvena mnogorodna paprika koja iz tamno zelene boje prelazi u crvenu boju. Izuzetno je zahvalna za proizvodnju, zato kao što se može vidjeti na jednom plodu, na jednoj biljci ima puno plodova koji zameću do 1,20 m visine, znači odlično zameće, plodovi su dužine do 20 cm, ne treba neka posebna nega, dosta stajnjaka pomešano sa zemlje, zahvalne za sadnju, za baštensku sadnju, može i u saksiji, ali je prednost baštenske sadnje zato što može da da ogromnu količinu plodova koji su dobri za sušenje i skladištenje, zimsko skladištenje, jer je malo paprika koji iz zelene boje prelaze odmah u jarko tamnu crvenu boju. Ljutina je otprilike nekih 80.000 skovila ljutine, poreklom je iz naših krajeva, treba autohtona sorta, trebamo zadržati te naše domaće sorte paprika, skoro je iskorenjena kod nas zbog hibridnih sorti koji su preplavili naše tržište, holandskih i drugih proizvođača, ali ova biljka, iz nje se vadi seme i dalje sadi, nemate potrebe za ponovnom kupovinom semena, ona će svake godine uvek dati iste plodove i što najbitnije zadržat ćemo našu domaću sortu koja je izumiranja, crvenu mnogorodnu ljutu papriku.